Tukuna chuan po Longnon Moya Pautu MZP Headquarters President Tusoi Turin Ilosamangu. Amasahin U Chairman le Kanunau te Thavang Hautu le Antorna Tuar Puya Trom Pui Vetura Mizau Mi Pui Hetilai Muna Mani Aizon Nate Mani Siom Nate Poisalava Ron Pen Suak Zong Zong Te Namtana Ron Pen Suak Te Amasahin NGO Coordination Mayin Chibai kan buk chawani Masapira ka soido cho Voinia kalkom te hian kan ril ruwa om masaper tura kadu chu hai hiani kanu naute thisen nunna sumle pai inle lo tam tak anchan towa heng mi te na andu berju ro rel na san separation administration ani ti hi kan thinlunga kan put angai ani kanu naute harsatna kan ril rule kan mitha omreng sela voinia kong kan zo antana kan zo da tura po hian ril rule thinlung le ti tak zedin kan tor puina kan lan tiranga kanu naute na salulon hon antum mek na kunga hian mizoram mi pui tele mun sang sang mi te hian ani lo zong kan lo dai khalang ti hi a lawom tak zet ani chuwa jo separation administration an mamo ber kan u naute kan sual chua pui theina turetang abula tang atop thegin mi zo mi pui ten kan be pui tur ani do lo ni adot le chuan tun huna hian kanunau Myanmar buai na tok mekte Bangladesh har sa tok mekte Manipura har sa tok mekte kan shereng turani hei lo in nga da dang an nei lowa kei ni lo in nga da dang an nei lo kei ni lo tran pui tu tur dang an nei lo chuwang chuan kan subjecta kan gola kan chiang turani kanunau te hetilai mula zofa te Jerusalem kanti an chen natlak an har sadatan pui turin mi zo mi pui te ai zo mi pui te kanin pe chem ti kan thin lunga aria turani ti NGO coordination jo kan duni adot lia chuan chin lung chuak zofa te hi asan pain kan chevela namdang om te laka har sada kan siam ngai lo hun kal to kan hi si thirila mizo tlang valin namdang kan chevela nulati kan pong sual ngai lo an mun namin daw tu te laka kan laksak ngai lo an hulupo kan laksak ngai lo amaro chu min daw tu tele kanin chung le kan tap chak zol theng amin tu te laka chuan zofa te kan tlong turani lo kan pile kan pu te tanga an lo luato Myanmar Bangladesh ani mo lamka le chevela mo kan pile kan pu da thisen tam tak le nun tam tak an lo lei chua to hi in chi khat po hian kan chan turani lo turunga hian mei te dian an chou lo tur an chou chuak me kan ti hi kan sia ta thani adot lia chuan central sarkari min tan lo zia kan sia achanenge kan ti jot Christian ram kan ni Manipur po Christian lo ina sarkar da BJP sarkar nani CAB kan siam dandu lo chugi min bar lui tu da uniform civil code UCC kan ti min bar lui len tum me chu mai ala ni lo tun parliament session om mega Central Forest Minister Bhupender Yadav Fachuan the Forest Conservation Act 1980 to Thiatuin the Forest Conservation Amendment Bill 2023 putlu tum megani he hi om zia chu hai hi ni Bangladesh ramri le Myanmar ramri tain Mizoram chung hi kilometer za ron dai an tum megani hei po kan dau dal hi langai dong mi zo mi pui ta hi
chu kan sia tanga ini he bil hi pas ani lo nan Mizoram mi pui kan tan ro langai tak zet ani chu bil an pas ani chuan Mizoram sarkarin Myanmar le Bangladesh ram rita kilometer za hi thu nei na nei to do lo zo fa den kan ram tia kan chali kan ram ti kan chal thei do do lo thina ni chu chuwang chuang Mizoram mi pui te hian tu nu na hian ngai tu na phim tak nen a tak ni lovin thuak phim tak mangin kan u nau te thawang kan hawnga ram kan chananga kan hun lo kan le zel tu la Christian kan ni nei kan vong dunga tin chu mai ni lo tu nu na po Central Sarkarin Kenya ya BJP Sarkar na Manipur te an thawanga hawnga sat zia kan sia mi za chuang zani don in nunna kan chan to amaro chu sarkar chakna le sarkar ral thuam nen kan u nau te do ma sila kan chunga ro re tu pathian min tan tu kan dai wangin tu huna hian mei te ai kan u nau te an che thazo kan ti poi kan sia ta thani chu wang chuan ring tu kan nia Christian kan nia zol do takin huai sen takin Manipur kan u nau be tu mei te sarkar le berin singa sarkar si Central Sarkar pui kan beile turani ti hi voini chiang takin ka una ka Christian pui te mai ka soi du ni ato bera chuan he har satna hi kanin una na ti zual tu ni sela pathianin ram min pea nam chan tur min pea ram chan tur nei lo nam chan tur nei lo tam takan nom to chu wang chuan I ram le nam chan ro khoveri da tem lawang che in nam aboral chuan nang le kai po zoin kan nom lawang chin lung chuak zo fa nam vur re ro se kalome Puru na tu lo san su Manipur na tu lo san su kan lo me tiệm chuak Kan lo me voina kanunau thawang hau tur le an torna te torpui tura
mi pui local zong te chunga NGO Coordination Committee mingin lom thu ka soya chibai kabuk vek chawani Manipura kan mi zo pui le kan unau dang te tor na hi anasa in poi kan ti in mi zo nam ang po in kan ril ro anatak zeta kan thin lung aru mani Manipur sarkar ten kan unau te an veng him zo lo le anin le lo mai ba ka biak in te hal saka nunatam takina tuarte mei chapoi soilo sarua ka soi saka tha zui anni te pong sual anni te hi tuar har kan tia kan khethiam lo tak zet ani mizo mi puiten enliam harsa kan tia kan hachang kan thial me ka India sarkar hian arang theyang perin he boina hi achin fel kan phut tlat ani heti khoba kan biak inan hala min pong suala kan mei chiate saruak ka soi saka ti duda pong sual tha anni nu po malak na India sarkar malak na kan mu hian abei tham kan tia kan dem tak zet ani mizo mi puiten pubala kan chaka kan hachang kan thial a tuti me laya mizo mi puite tharum tholawa kan om thei hi alom om kan ti tak zetani tharum mga buena chin fel hi hil har sa takani sarkarin he kan unau te buena hi achin fel thuai theinan in pum khatna thatak nen tang rualila kan hena pathiana oma anin min suayanga nena kan chang nge yang ti hi ring katang Israel fata mi alle chum dinga huai tu kan pathian hian voina hian min suwa yang ti hi ring katang polang le mi mal angin kan rilro ana thina kan thin arima a om ani amaro chu voina hian NGO Coordination Committee te malak na tengai chang thiama mani pol anga thu chu siam le malak pop hi afu berlo ti ria in sum thei ni se kan du tak zet ani an mamo te fiat sakin itan pui zelang chole chome te an mamo a frontline duty te eile bar po har sa takin an oma chumai nilavin kong rang in sille fen tur te an mamo a helai ral kan mai baka hilai kan unau ten mamo tam takan nei chome te po an mamo ani an chome mamo zinga hian marcha te poi tel ti hi siang voina mizo mi puite hetit zat kan kal khoma kan ram hruai tulu ber kan chief minister te kan deputy chief minister te kan minister te le MLA te mai baka party rang hruai tu te ko khan hruai tu te nei na kan tel thei hi ro pui tak setani mizo te kan in pung khat zia tilang le in ka ria India sarkar hian kaini zong ha trak ta hi khuale tu yamin ngai veni chuan kan unau Manipura omte buaina hi arang thei ang pera achin fel hi kan phut tlatani voina hian India sarkar hian khuale tuiteng ei sahim na zonga Mizoram ral tlante tran puina stur sum Mizoram sarkar ina dil ngoi po a ala pelo hi riat kiam har kan tia in thiarna lova kan unau le in le lo kang ral vekte tan puina tur hian Mizoram sarkara central sarkar hian tan puina pevat turin kan phutlat ani NGO ten kan thei ang anin kan tuam loma kan ti thei sang loma se vo in khagin sille fe tur an neya chongei lova an om thei hi alom om tak set hemi ko ma hian sarkar malak na le political party rang te pol rang malak na te lo mom kan ti tak zet ani Mizoram mi puite tan rual na hi aro pui tak zeta kan ei chuan an eanga tom hulna kan nei chuan an hulam ti hi NGO tengai dan ani Shri Modi ji, Honorable Prime Minister, I want to ask you a simple question. As the leader of India, the greatest democratic country, why don't you take steps to address the situation in Manipur? We the Zonatrak people, a small populace,
are living in India peacefully under the aegis of the central government. Our brethren in Manipur are suffering untold atrocities. Their houses are burned, their places of worship are burned and desecrated. Our sisters are raped and their naked body paraded in a shameful manner. They are being killed indiscriminately. Our suffering is much and we live and we felt in the depth of our heart for them. Don't you think that they are also Indian citizens to be protected by Indian laws? I urge you honestly to protect the Zonal Thak people in India. Like many flowers bloom beautiful together in a flower garden, I sincerely request you to take major steps so that all the communities in India can bloom and prosper together like different flowers. Engtinne kan farnute video viral awang chama khoweli na riat nuwa iche thut chauti hi India Prime Minister po kan zot nun le boke ato pera chuan pathian in nama min siama chun ham tlem te chu khovel hun ranga kan om ve a kan om nam hun le tlang te dang ma se unau kan ni nai thei hil lovin in pung khat sau savila kan in pung khat that phot chuan he nam hi khovela hian ala par hul ve nge yanga zofa te tlang rang om te hi itang rual zelang o tran rual na hi chakna li sia mizo namdam reng ro se kalome